Ka ti mai ngā take tōranga pū ki tētahi kaupapa ngahau, a te pōtonu nei ka tū he whakataetai nui i wainga i a Aotearoa me Ahitereiria. Kaua mo te whutupōro, engari he kakari eke pūru kē, me te aha ko te katoa o te kapa no te wā kāinga nei he Māori. Nei ngā taiohi Māori ka tū i te pō nei i te mura o te ahi, hei kanohi mo Aotearoa. Ko Kauri Davis rawa ko Sam Church no te arawa, ko eke kararehe mai anō i te kohanga reo. I started off when I was little as riding sheep. First had my calf ride when I was about 3 or 4, and you just got going from there. He pērā hoki te nuinga o te tīma taiohi o Aotearoa. Ko i rei whakapono ai rātau a te pō nei, ka hinga ia rātau te tīma taiohi o Ahitereiria. Their team's pretty good, but yeah, I think we're stronger. Ko te kaiwhakaako o te tīma hoki tērā e whakapono ana ka tū mai a rātau mo tō rātau whenua. It's only 5 minutes in the team and they're standing up and they're quite proud, and you put a New Zealand uniform on them, and one of the kids from Kaitoa said, "Man, it's amazing, we put that black shirt on and we rode better than we've ever rode." Ko te kaumātahi ngā whakataetai i waenga i ngā tīma nei, aha koa ko Ahitereiria kei mua mā te kotahi, kei te huri te tai. Yeah, we rate the New Zealand team very, very highly. It's every year they get better. Their junior riders are competing more regularly. Ka tū te whakatata nei ki whāngarei a te pō nei. Haere tonu ki te rātapu e tū nei, a kaore he māharahara kei roto i te tīma o Aotearoa. We're at home, so we're better. Te he mararau hihi, te karere.